Tarapung arata tum piaja ipen kiso kache ponang laki akim yalam kalilo. Karbi pimaratum difurong so pialong han parwo kache jordun je aphan ki che so tumaking arum si keduna. Daythor High School along bang trok si kebra ki thomsat lang ki tok angbong pen bang trok kebra si ansi uncho. Pinya dapa bir talong pen nili sami dengmir kiling pi non bir tang ton pen arju ponik tha. Towar ka vepen a jog borpunga rat kaningri. Barla nangli tangli lo towar ka vepen kiso ki un ikache pon akasit sak chitong nangli po. Sorkara tum nang chong thui lipo rata tum pahai dun lipo. Haidet pen api borpunga rat kisung chichak nang lipo. Ahok borpunga rata tum towar ka vepen kiso ki un ea tuma phan piaja epen kiso phan ki charchong pon laki aki mialam kalilo. Lapuson piaja epen kiso kache ponang abirta pendang lok social media along ki thek thulong ongsi ki EC kacharia tum abang ki kilang ki selet tahai po. Bonta jong hele ki EC ke ja tum lang selet setami borpunga rata tum abang ki sai jok je pen kiso ki media phan abang ki piaja e kachar chong pen setami kiso phan abang ki che ponang kokle. Lason thotsi lakhain ko ra phone nilip constituency angkang lower tarapung deko inti arong amikar mohen inti achor sangpi sang mirte rangpi kiso deta phan kache ponji phan pura tarapung pen piaja e pen nang charchong si dolamara ansi kache langdamji pura ponang koklo. Borpungalong medical sub center abangki do seta ahem kim kramamat non puanta doctor nurse atuma phan thegama silong lelang lapen kim det pen sorkara tum bangso hemkang puputa thegdun long lelang pusining je pon. Non kita tangan ke bang bila. Bang wedi. Komen tu lom belo nang ni chini don teng labang so subsentar si chilang hem ki kim ke. La bang ke nili ni apor tarik bang nili chini ne kita tuning ane wan ho tu bor tik lu pen mu yong yang si cheng ko. Kim bang. La so hem ke ingku pelang. Ku pelang te. Ingku pelang opening ni la. Kim chot balang. Kim chot bela. Si komen tu tong opening kune la bang ke ni tumta chini ni dalo bang. Sarkar sor komen tu tong claim ni lan bel hai. Nile tum jase met kasik saka bangki towar ka vipena jok thoi inglong kache dam aphan sung pi khangjang. Lapen borpunga habar along ki so kache lang ahem ka videra jok choki hola dolamara kalite dimapur along ansi se kache lang aphan dam nang kok titilo. Lasi nile tum akar iya bangki bangso sub center along doctor nurse atum ki do bangsi kar ilo putaning je pontu. Wait. Itu bang lang di. Siksa bang ni tumge la nang tum chini lo thoi kidam ke bang. La gari motor besta ke me ka be la pen ali la communication thak sa me la pesonding hak lo yo atuwar me la posni tum kisu puluteng te ahot pen ge phan ti pon lo ahot pen ge ason bai ti ne pen ason ti pon lo Tamela non ikan si angkong bangke garia hotel berbang pejai sab kubida dulu ya. Tenang itu meladak ke self center hem kim tan no doktor da bangwe nurse bangwe la bangso hem ta impu pedelo. Nang dum kisu hot ke si chilang dam kunan dam nang. Itu ge ihi ke la pucho ke hala la dak blok lo. Tapi dak un e blok te ha dimapol na chiponong ko lo. Ajat leche thandam setami borpunga rata tuma bangki bot pidun penjong hele pahai dunang setami kaching thordona bangki piaja epen kiso kache ponnang abang puti ningkan isialong phong trok sia bangki chitong nang lo puta ningje pontu. News report KTV News. Di furong so pila ki karbiang long ahem pilo bangso karbiang long ahem pialong ki ong dunga biha ka choklem ki cheing long aso kalidera tum si ki ong lu ta swat teng pen ki dam tang ningkan kepre phopen karbia tum aso asa biha mati han par wo jordun si hem arit lapen aso mar chelana pon ilo ponta arjui tha bangso alam the kupilo kaninje kini tum marling pe matum ki dudun ki sung parok ake ngarum aso no ni ki duduna nang ki pet ki dugut ha ka thayan tani tumawe alang litum pen ke than pona tengke di furong so pialong karbia tum han chu jordun ji pulute kai ke amata bangso akeng pagarum si dodunang ji langdam pulute di furong so pike karbiang long hempi karbia tum mate inglong so tum arum si ke chia so tum donang ji ponta pinyar ni methang along ri methang hemti kub along anta bang so tum nang ke dong thibang taxi nang tang bom tang lo
ang kinito maling pe matung ki dudun ki sung parok ake ngarum asono ni tumi ki dudun na nang ki pet ki dugut ha kathayan tani ki mabe halapuhan kachu jordon karbi bimar tum pen kachu than pona tengki nili tuma phan ariwang ta town committee hin pen inkoi la pen mea nam inkoi la pen anpar ta achikro jon wang pharui sita nang room satami nili tum arni arwi kachu pachong je dimak long awi la pen kedo ke thagati malong anta mitha masi char kok nang ji pusi ning je pon ring ti me tha nang sar kok nang po silong man ko la tang kana hirum dulu silong mana ingko ko di la masur dengan ingko lo tan kum kita me atau ingko yang rong po ko garan nang bil leng ko ingko ni an silong pelo di silong tela do tang kana hirum pen nang tu man pele kerap dulu lo kerap la do la mala la na bidan dete tamal se gelong le kerap ta lo aru yani itu bina abat saya avelo ta avelo avelo janda pulo jeng kerpo angke arni arbe lo hanta angke mono chona matam ta hanta galang no ko la taring jekan la ayo sama ja ingkoi lo la pega nan dolang mo kilo karen bil ingkoi ayo nang hirum jetala sira pele la dak do ke tak abat saya kemi sanjit pana kerap dum dukan nang pite misen puyo ke dugu thake avelo la tilpar chi hingkai cholo ani ke abat saya ta ave amar sai tan no ko ge long le lang ap khang pilo suri phopon ta nili dung dung ge long dun de la ni tum kachu chor cholang aphan sung pi khanjang arling ki the tum tanang chelang nang ja podlu mitha ade malo masi karbi pi mara tum kachu chor cholang dun sung thek tik anlu lasi nili tum aphan ta mesen adi mak long nang thik pia son ti pusi nili tum chuni ripon lo puta ning je pon thu tangka ba nang rum bo masu nang rum bo 20 toka e karena bil ta 20 toka an ke ciklo jon peni phong ta ko 100 toka ta pinang na bo mai yen te le kerap ko mai kita ha kerap ta we ni cuman ini aku kapre aku dolang kapre kisung mane lapon velo ke do din nang bonai pinang po hain velo he nang rabi manang rabre marling ke kete alang tum tai chi nang chiwang nang po mati nang chelang nang ji mati di son marling pe maratu ni do kisung be yor ke chelang hiduk pensi ni lum ta ka yor chelang lo e sakuri bakuri pu malong dun de isuma tai ne se popor hi ma dini le kyo ankel hai pen per han chu yor chot ben si tu samatan ta popor hi o ta popor hi pen tali bedel lo dore pige pupe non ma ke sitala nang pang hang bola so dim bangke do thai velo ni dum ke bini tu nap to bang la nang pop ku gini pini tano mata ni tum ki dusung ke jo bang alung sini di dudu mati ando nang tin batek long aleng ke matum anak ki dusung Harsing Ronghang report KTV News. Daithor High School along Bangtrok si kebra ki thom satlang ki tok ang bong pen Bangtrok kebra si ansi unchot. Lakhain koi ratrok duar baguri MSC constituency angkang Daithor High School along ki damtang HSL sia satlang ki tok ahut kadoka be Bangtrok si kebra ki thomatum tok dunlo. Bonta satlang ang ke paklang ahut abang ki Bangtrok kebra si atum ansi chepa undun chorajok bang krehinia tuma bangki chington koklo. Bangso HSL sia satlang ki tok ahut ki undun Bangtrok kebra si ang bong pen inoda bang first division bang plikebra plia tuma bangki second division lapen bang kretrok atuma bangki third division chepalong dun rinkile bangso puthak than bang ahin pen ke than pon atengki bangso satlang along ki undun dedet abangki nilitum si ke chokchilo athela dak Daithor High School along than bang aphai jum hek la sojok si undun de mate fel nang koklo pusi Daithor High School principal Nirmal Saikia pen than pon আমার মেট্রিক এসএসএলসি এক্সামিনেশ্যন আমাৰ এপিয়াৰ হৈছিলে 73 নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট আৰু 61 জনে পাছ কৰিছে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন এজন আছিলে ছেকেণ্ড ডিভিজন 44 আৰু থাৰ্ড ডিভিজন আছে 16 15জন টোটেল পাছ হ'ল 61 আৰু আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে 84%। গতানুগতিকভাৱে আমাৰ এই বছৰৰ ৰিজাল্টটো অকণমান দুখিত আমি যোৱা বছৰ আমাৰ 100% আছিল। দুখিত মানে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আমাৰ টিচাৰ একেবাৰে প'ৰ আমাৰ মাত্ৰ কণ্টেক্সুৱেল 3জন টিচাৰে আমি স্কুলখন চলাই আছোঁ
মানে হাইস্কুল ছেকশ্যনটো গতিকে তেওঁলোকৰে এগৰাকী আমাৰ ডেলিভাৰী কেছত ছমাহৰ কাৰণে ছুটি হৈ আছে সেইকাৰণে আমাৰ ইংলিছ ছাবজেক্ট এনেকৈ পঢ়োৱাত অকণ অসুবিধা হৈছে তথাপিতো আমি বেলেগ টিচাৰৰ সৈতে ছাপৰ্টিং ক্লাছ দিছিলোঁ যোৱা বছৰ 100% আছিল 100% আছিল যোৱা বছৰটো এইবছৰ অলপ কমিছে বেক হৈছে Bangso school along nona ma than bang a phai bang ki thombet la soang bong si lapu higher secondary lapen high school ta nilia ma chi chelang ponang koklo higher secondary than bang atumsi high school ta pathan than lo setami kedam tanga ningkan ke kadoka beta mi sen lapen percentage ta mi sen lo setami pining ki nili mi thang ta ningchi oi lasi un an pen mi sen ki than pon jia phan bor ipon poputa pherangkia thengno principal nirmal saikia pen ningji ponthi তাৰপাছতো এইবছৰ অলপ কমিছে বেক হৈছে সেইকাৰণে আমি অলপ দুখিত নাই আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকো অলপ পৰ আছিলে কেইজনমান ষ্টুডেণ্ট একেবাৰে মানে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে ৰেগুলাৰ আছিলে পাহাৰৰ ভিতৰৰ গতিকে তেওঁলোকে এবচেণ্ট কৰিছিলে আৰু গুণোৎসৱতো আমি সেইকাৰণে এবাৰ ৰিজাল্টটো আমাৰ অলপ বেয়া হ'ল অন্যবাৰ লেখে আমি এই পাইছিলোঁ এইবাৰ আমি চি পালোঁ আমাৰ গুণোৎসৱৰ ৰিজাল্টটো তেওঁলোকৰ এবচেণ্টিৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টবিলাক এবচেণ্ট হৈছে যিহেতুকে দূৰণি ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ইয়াতে ছোৱালীবিলাক প্ৰেজেণ্ট বেছি আছে দূৰণি ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কেইদিনমান গ'লে মানে কিবা কাৰণত পাহাৰৰ পৰা নৱুনতাহাতৰ ফালৰ আছে তেওঁলোকৰ কেইদিনমান লেট হৈ যায় সেইটো এটা সমস্যা আমাৰ হৈছে এইবাৰ আমি অলপ ষ্ট্ৰিক্ট কৰিছোঁ যে তোমালোকে ইয়াতে থাকি হ'লেও পঢ়িব লাগিব আৰু ভাল ৰিজাল্ট অহা বছৰলৈ আমাক দিব লাগিব গতিকে আমি অহা বছৰ 100% হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ Diring pen Thompson terang KTV News Pinya Berta ke Lansi Kangton pon iklo Domi thak me Kardong